everybody sing a song, do da, do da. While everybody sing a song, oh do da day. Everybody sing a song, do da, do da. While everybody sing a song, oh do da day. Oh do da day, oh do da day. While everybody sing a song, oh do da day. Oh do da day. Alright, my gengs, my boy. Kali ini sesuai judul, saya akan belajar main Mobile Legend. Adik-adik, HP saya belum pernah install sama sekali Mobile Legend. Ini apa ini? Kita belum pernah main Mobile Legend ini sama sekali. Ini cuman kita main install kok sudah. Tolong diajarkan ya, gendong akang. Tolong dan yang kuat-kuat, yang jago-jago main Mobile Legend, tolong. Torang tes main. Begini kan cara mainnya, Cok. Cara mainnya begini kan. Menunggu. Pokoknya ini sama Dota kan, Ten? Ini sama Dota tuh ini. Mari ini di HP. Ini sistem mobile. Persis plug and play Dota. Tapi ini di mobile ya. Oke, siap. Yang pasti dia sama nih. Aduh, hero ini kita tidak mengerti. Saya tidak mengerti ini hero apa keahliannya, bagaimanakah dia menyerang dan segala macam. Kita lihat dulu yang sesuai dengan tapi mata juga ya. Insting. Kita kayaknya pakai ini. Layla. Coba tes pakai Layla ya. Kita tes pakai Layla. Sudah itu Layla. Oke. Tolong dong, didukung dong. Ini orang baru belajar. Tes pakai Layla. Oke. Oke. Oh, ini DP. DP ulti yang mana ini, Cok? Kita tidak tahu, kita tidak pernah main ML. Kita tidak tahu DP hero apa. Kita tidak tahu, boy. Ini cuma ada Layla. Baru pertama langsung first blood. Yang penting DP sistem sama persis dengan Dota. Kalau sama persis dengan Dota, kita agak-agak sedikit mengerti ya. Baru di awal, Cok, 2 kali kill. Baru di awal. Kita ini tahu apa? Kita cuma tahu main Dota. Dota pun kita cuma tahu sedikit ya. Pokoknya DP sistem sama main Dota. Ada skill, ada attack. Oke. Lawan bot bagaimana ini, Cok? Ini kita coba bermain apa ini? Main apa kita kalau main sembarang, Ten? Klasik. Oke, sini. Badai kali tawar kan? Bodok penenek gohu bermain di dekat tower kita. Bodohnya di recall bang, isi darah. Oh, recall itu balik ke Fontaine kan? Kalau di Dota balik ke Fontaine kan? Yes, benar sekali, balik ke Fontaine. Oke. Tidak ada portal untuk ke tower kan? Cuma bisa dari tower bawah ke Fontaine. Kalau dari Fontaine ke tower bisa kah? Oke, torang ke tower tengah. Kita ke tower tengah. Oke, kita suara tapi ulti. Mega kill. Bapak Somba yang tolong sambilang satu. Ini tim lawan ini sampah semua ini. Tidak ada perlawanan nih, Cok. Coba ulti. Unstoppable. Ini hero namanya siapa? Layla. Bagus juga Layla ini. Layla. Astaga. There's no future for you, lab rat.
Masih bot. Oh, masih bot ini. Oh, masih bot. Ya sudah. Ini kan akun awal. Alah. Sudah. Mati kita. Sini, badai ka ditawar Pak Bos. Badai ka ditawar kana. An enemy has been slain. Double kill. Lawan sama ning komputer. Ini Rosan kah? Tuh orang boleh serang Rosan? Rosan ini kan kalau di Dota 2 Rosan kan? Now I know better. I'm stronger. Sabar. Time Sabar, to Cok. shine. Godlike. We can do it. Mati nga na paksa memang. Coba tes main PUBG. Ih. Main ML tes main PUBG. Main lain bilang main ML, memang netizen. Nya ada kata-kata rampage. Kalau di Dota kan ada rampage. Destroy the turret. Your team destroy the turret. Astaga. Ampun. Kita coba tes. Ampun. Low. Time to shine. Kira mau babale, Cok. An enemy has been slain. Ini. Mega kill. Astaga, mati kita. Launch attack. Execute to spell. Spell yang mana? Kita tidak mengerti. Yang mana yang 3 di kanan ini? Until you're as brilliant as me, Panako semua itu kan ada di perhitungan, Cok. I'm not that whiny girl anymore. You have slain an enemy. Ampun. Bagus sedu. Time Bagus to sedu. shine. Sini. Sini, Bos. Oh, enak aja. Little girl is Enak unstable aja. this time. Enak aja. Kill. Unstoppable. Your team destroyed the turret. Enak aja. Launch attack. Keep it up. Awas, Until you're as awas. brilliant as me. Time to shine. Mega kill. Double kill. Mama. Lari, Cok. Lari. Awas. Enemy has been Nanti kita babale. Time Hmm. has been slain. Unstoppable. Dusu. Destroyed a turret. Dong kira Dusu jago, Cok. Enemy slain. Ally has been slain. Your team Si Ancor nih tower tengah. Si Ancor. Ya. Ampun. monster kill. Ambil cakar merah. Apa itu, Munten? Ambil cakar merah maksudnya? Kita gak mengerti apa yang mau dibilang ini. Ambil cakar merah. Oke. Keep it up. Tambah isap-isap darah dia. Brilliant as me. DP attack tambah isap darah. Jadi semakin dia attack, semakin dia isap darah seperti sama nih begini lang. Enemy has been slain. Sudah so GG ini, so di boleh ngone mau untung. Ini so GG. Your team destroyed a turret. Launch attack. Killing Ya spree. Tuhan, GG sudah. Double kill. GG. Ally has been Yang di atas jam muncul. Oh, yang kanan di atas sudah. Kita baru level 5, bayangkan kok baru level 5. victory. Continue. Lihat kok baru level 5. Ini masih cups. Oppo ini, Bos. Yes. Main bot. Ini kebanyakan bot kah di sini kah? Klasik. Lalu kita main klasik lagi. Klasik. Lanjut klasik ya. Coba hero yang lain. Ini Silong, The Dragonborn is Alucard. Demons shall bathe in their blood. Wih, The light belongs Alucard to the hero righteous. melee, hero jarak dekat ya.
bola kaki, cok. Bruno, torang pakai Pak Bruno. Nuno, ada hero namanya Nuno. Kita pakai Nuno ya, kita pakai Nuno. Let's go. Welcome to Mobile Legends. Oke. 5 seconds till the enemy reaches Setang the putar dia ini mau bermain Mobile Legend atau mau bermain bola? Bawa bola kaki, cok. So tier apa ini? Tier apa? Jangan baca cerita tier ini, boy. Baru udah install nih. Mobile Legend baru udah install. Bukan bermain gol-gol kakak cili ini. Bermain gol-gol kakak cili ini. Wow, mau baku TB. Mau baku TB. Mau baku tenang badang torang. Boleh? 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 Mau baku TB? Mau baku tenang badang? Boleh? 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 Biar kita mati gak apa-apa. Yang penting double kill. Nggak apa-apa. Baku TB dorang. Mau baku TB. Sambarang kan? Don't pikir hanya di diri. Pakai tuh spell. Ada ya. Blink tuh itu spell. Tuh blink damage itu. Brush. Initiate retreat. Oh ini DP tanda kalau ada orang menyerang. Bla 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 bla. Oh spell itu. Inspire itu. Astaga Pemar dia bunuh dia Adriano KOD. Shoot power 99. Tas silent, tolong, help. Ini kok talanggar barat din bola kok ini no. Talanggar barat din bola. Oh, kalau di bawah tower kita berani. Kalau di bawah tower kita berani serang. Kalau di bawah tower kita berani serang. Kita berani. Kalau di bawah tower. Kan main dong nih cara menyerang. Kalau di bawah tower kita berani menyerang. Oke. Pakai tuh skill 1 po. Aman sudah gampang. Yang penting kita mulai mengerti sedikit. Yang penting kita mulai mengerti sedikit ya nih game. Oke. DP sistem sama dengan Dota. Tapi ini versi mobile. Astaga sakit sekali di tower. Pulang. Jangan terlalu memaksa. Siapa tahu olahraga e-sport lebih berkembang di Sulut dengan adanya Ngana. Oh thank you Ricky. Coba ulti. Astaga DP ulti jago le cok. Habiskan ini bola. slain an enemy. Habiskan ini bola. Ini DP Inspire ini apa di Seiregen? Yang di Seiregen ini Inspire ini DP guna apa ya guys? Gunanya apa Magex Mamboy? Inspire di Seiregen, di samping regen. Secepat. Lombok gimana ini 5 ampa? Kasih cepat. Oh, kasih cepat. Oh Tuhan tas silent, mundur sayang. Kali ini lawan jago cok. Mengabaikan hero lawan P-Defense. Oke. Lebih laju baskop mana po? Oke, lebih laju menyerang. Coba dang. Terus keluar semua nih jurus. Oke. Memang killing spree. Oke, begitulah caranya ya. Oke. Thank you infonya ke selaju sama dengan Somota itu dang. Somota itu apa? Toran Pemisi. Aduh sakit sekali di tower cok. Toran Pemisi kasih ancur tower bawah. Baru toran ke tengah. Sabar. Baru toran ke tengah. Ya. Jangan terlalu nih paceli pusat pada nama ini. Maniso gatal. Jangan kasusus begitu kan. Mati ini. Kasih kill pe orang lain. Bodohnya di. Pulang dulu. Tambah darah. Ini nggak sama yang di Dota kan. Orang bisa portal langsung ke tower di bawah. Cuma boleh dari tower di bawah orang recall ke Fontaine tuh. Your team destroyed a turret. Oke, kita berani biar 2. Yang penting di bawah tower. Biar 2. Kita berani, cok. Yang penting di bawah tower. Mau kurang kita. Yang penting di bawah tower. Kita berani. Biar guni 2 susung bareng 7. You destroyed a turret. Oke, di tengah rame kah? Bola kaki. Awas mundur. Astaga kasusus sekali. DP skill sama nih Juggernaut.
Astaga, kasusu sekali mau maju, cok. Team destroyed a turret. Has been Tak lalu kasusu sekali mau suka maju. Tunggu, sabar. Torang udah bisa panggil torang petamang kamari? Oh iya, request. Kamari lu nih, kamari. Backup. Sini. Sabar, yang penting di bawah tower. Oh, DP skill sama dengan slain. Monster kill. tapatul pantul DP skill kan? Oke. Slain. Oh, DP skill, DP ulti tapatul pantul, cok. Bolanya, ultinya tapatul pantul, cok. Oke, kita mengerti. Sama nih hero Dota siapa? Apa gitu? Ada Aghanim di Mobile Legend. Inspire dong. Iya, kita lupa tunggu sabar ya. Yang penting ini kan judulnya belajar main Mobile Legend. Your team destroyed a turret. Oke, maju, sliding. Baba api, godlike double kill. Bapak Sobayang tolong. So logat ini tidak ada yang logat. Itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, gue mau menyerang tower nih guys. Tapi gue udah kecapean. Ini penuh suara hole-hole gue guys. Tapi tidak apa-apa. Awas, tunggu ulti. 3, 2, 1, gas. Tapatul di antara ini dua. Oke, nggak mampu. Lari. Balik. Jangan takut, cuk. Jangan takut. Lawang. Mundur sayang. Jangan takut. Maju. Oke. Tunggu sabar. Attack speed tambah. Sabar. Kita berani melawan diri sendiri. Legendary. Mana rasa nanti? Badak, cok. Oh, nggak ada badak. Oh, mau TB-in kita. Legendary. Tanang badang. Boleh. Oh, sini. Nggak apa-apa. Nggak mau rasa ya. Bola kaki plastik nggak mau rasa ya. Ini baru bola kaki plastik ini. Masih bola kaki kampung. Karas batu. Ya Tuhan, kenapa kita recall? Darah full. Oke, tower atas. Cari pada orang. Nah, bagus Edo. Your team destroyed a turret. Sliding. Jangan ada wasit kok sliding, Jo. Legendary. Double kill. Tak lalu makam puji. An enemy has been slain. Ya apa sini, torang ambil tower tengah. Oh, kau ni rasa tu ulti. Mana dapat sliding ada? Double kill. Sabar. Torang sekelaru nih game. Killing spree. Sekelaru nih game. Oke. Victory. Pakai Fanny kau po. Fanny apa itu? Hero level 6 ya. Lihat kok ya, baru level 6 nih akun. MVP dong, Popo Poxy. Mau lihat rank di mana? Ini rank pasti rank terbawah di muka bumi ya. Beli skin bagaimana? Cok. Kayak banget di shop. Hero skin. Ini skin. Oh. Skin pengaruh di kekuatan hero atau tidak? Lanjut ya torang main ya. Ini kan masih edisi belajar. Lanjut ya, kita main klasik ya. Ini apa ini? Oh, training camp. Tidak perlu training camp dong. Do you want to enter tutorial cancel? Tidak ada. Tutorial dari Hongkong tidak ada tutorial. Next, hero kita pakai hero apa? Lain bilang pakai Eudora, pakai Mia, pakai Fanny, pakai Balmo. Ini Fanny banyak ini. Fanny dan Mia banyak yang pilih ini. Coba Tora langsung ke klasik yo. Bentar. Kita pakai Mia dulu ya. Oke, ini Mia. Archer. Mia Archer ya. Abis Mia kita pakai Fanny ya, adik-adik. Ini hero ini mid laner. Oke, membutuhkan dia kalau bermain tower tengah dia. Sesuai apa ya? Ini tertulis Popo Poxy. Let's go.
Mate so ada toko iPhone kau belum ada skin, kita nyari hobi Mobile Legend, cok. Kalau kita hobi Mobile Legend, kita beli sampai ngape mak pe rumah tak beli. Jado. Kita baru install Mobile Legend nih hari, bocil. Welcome to Mobile Oke. Kita pakai ini Mia ya, Mia. Ini hero apa sih ini? Coba tes. till the enemy reaches the Oke. battlefield. Hero melee ini jarak dekat kah? Troops deployed. The forest might burn, the moon may be dark, but Okay. our hope outlives everything. Kak bawah po, lane bawah po. Siap, lane bawah ya, Launch attack. Jalur bawah siap. Ini dia hero jarak dekat atau jarak jauh? Never Oke, let jarak down, jauh. or prepare Coba for DP ini. destruction. Oke. First blood sih ini harusnya. Jangan terlalu memaksa. Aduh, first blood siapa yang dapat? Duh, musuh, cok. You can't run from my arrow. Mundur. The way of the arrow. Sabar. Torang cicil pelan-pelan pada ya. Ih, tas stun. Oke. Tidak apa-apa. Launch attack. My arrow is my answer. Oh, kalau mau buku TB silakan. Ayo buku TB. Mundur. Jangan terlalu kasusu. Mundur. The way of the hunter, Pelan-pelan. the way of the bow, flexible. DP buff reserved, ini and bikin DP panah jadi 3 kan? Anjing sakit, Where cok. do you think you're going? Hey, can somebody kemari? The forest might burn, the moon may be dark, but our hope outlives everything. Oke, pelan-pelan, jangan soso. Pulang. Jangan soso. Pulang. I can handle that. May the moon forever shine upon us. Oke. Elves won't give in, no matter how much more suffering we'll go through. Mamam. My arrow Oke, attack is speed so lebih my cepat. answer. Oh, baku tanang bareng? Nyala. Baku sedu. Astaga, kamari dan tulaing tuang ngampung sendiri ini, cok. The way of the hunter, moderate, respectful, and sincere. Sakit, cok. Astaga, pulang. Kasih banyak tuh item cepat tuh supaya lebih sakit dia, siap. Wise choice. May the moon forever shine upon us. Mati ngana. Slain an enemy. Mana batanang di situ ring kita, dai lah. Oke. Kita permisi kasih ancor tower bawah, pindah ke tengah. You Iya. destroyed a turret. Sini buku tanang. Ngana mama mia le satos ngana ning kita. May the moon forever Sini shine upon buku tanang. Tanang banak sini. Kira ada bobo. You destroyed a turret. Oke. Lari, cok. Lari, mundur. Mundur, jangan terlalu sosok. Mundur dulu, tunggu sabar. Turun tambah darah dulu, cok. and sincere. May the moon forever shine upon us. Mundur. Terlalu sosok kuat di tower. Terlalu sosok Pasol itu siapa, cok? Pasol versi mana? Ada Pasol itu siapa? Top 1 Indonesia. Oh, top 1 Indonesia. Oke, let's go. Inspire semuanya lah. Ini. You can't run from my arrow. Saki. Torosnya ancur tower atas. Tower atas terus hancur. Your team destroyed a turret. Salah, buka itu ketuk.
Never back You down. have slain Huhu. an Prepare enemy. for Saki! destruction. Saki! Yuk, yuk, yuk. Dia buat hilang loh kau dek. Watch your back. May the moon Baku tanang badang. shine upon Baku tanang badang. Yuk, let's go. 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 The way of the arrow. Swift. Yuk, let's go. And precise. Mia terbaik. Wise choice. Yes. Victory! Yes.